Gedanya kalau nak untuk nak bakri mahajat ke Tuhan. Gedanya kalau nak mahajat ke Tuhan. Menyonan idanya tak perlu ke Tuhan dari kalau nak benar dari antelina supaya nyak idang barang nak. Yo kalau nak sen mahajat ke Tuhan urang beri sen. Antelina sen mahajat ke Tuhan tukang jaga baik habis sen. Ya kalau nak ilmu mahajat ke Allah tukang beri ilmu. Lihna ilmu mahajat ke Allah beri jaga ilmu yang kana. Banyak Allah kan jaga baik gadah ilmu yang kana sama dengan hana kedanya tukang jaga. Bahkan kedanya mendang kira-kira ji kana tukang ngingi bini mendang aku. Yang pegat lingkaran pagar kana Allah Taala aku. Maka kira-kira menyo Allah Taala hana pegat pagar dia Tuhan, dia jaga bagadanya tirot, ai jaga aku. Jaga tu kan demam tu gaji ni, jaga tu gaji demam tu gaji ni. Tapi kerana yang jaga secara keseluruhan baku Allah Taala, cuma gedanya mendang bakri ke tanah di kena aku. Ke tanah segai aku. Nyonan inilah tanah nah urang jaga. Di samping yang nadi urang jaga gedanya yang dua, nah Allah Taala yang jaganya memang yang dalamnya barangnya nadi. Kemudian inilah mana wajib istighna Allah daripada mahal dan daripada zat. Timat yaqumu biha. Zat dah yang hana mahajat yaqumu biha niku. Zat yang kira-kira ngenyan terjadi niku. Hana tiga kentek anisati ghaira zati. Baik deke ke zat ro hana berlain niku. Zat ro na berlain niku. Karena Allah Taala itu zat. Jadi yang yaqumu biha ngenjih je ke bahan. Menyo hana ji haje bahan, hana pisang, hana tepung, hana hanje ke dibahan, nya hana berlain niku. Kemudian fahuwa annahu law ihtaja fahuwa yaqumu biha fahuwa innahu law ihtaja ta'ala ila zatin ukhra yaqumu biha lazima ayyakuna sifatan bitil kadzat id la yaqumu bidzat illa sifatuha wa maulana jalla wa ad yastahilu ayyakuna sifatan hatta yahtaja ila mahallin yaqumu bihi. Kemudian maka iaitu Allah law yahtaja ila zatin mahajat Allah Taala kepada zatin ukhra kan dadrawan nako bahan zatin ukhra watra pulain tabegat nya yut ke zat Allah Taala nako. Menyo Allah Taala nam hajat kepada zat yang lainnya ke zat rawana zat yang lainnya yaqumu biha zat yang lainnya supaya nyak jidang dengan dia zat tersebut sungguh lazim bahawa ya Allah Taala itu sifat menyamanan Allah Taala sifat payah tapi kat ngelain maha hidang maka sungguhnya Allah Taala itu sifat dengan demikian zat karena mahajat ke lain benar kaya berarti adalah wujud sifat kaya kemudian benar bersawa sifat bersawa id la yaqumu bidzati illa sifatuha karena hana mungkin jidang dengan sabab zat terkecuali sifatnya zat itu hana idang sesuatu jih bidzati illa sifatuha hana jidang sesuatu bak sabab zat terkecuali sifat zatnya idang itu sifat mikat ngenyan sedangkan ro barang hana mana sifat yang pertama jih dengan jih bermenyatu sifat dan tinggal tihnan ji sifat makna jih ante kata tabuh pupu yang tabuh lam ia sifat tinggal mame sifat tinggal masam sifat tinggal keurang nangku itulah yang nama jih sifat yang jidang nangku menyonan apabila jidang mameh dan jidang masam jidang keurang maka wa maulana jalla wa ada yastahilu ayyakuna sifatan menyonan Allah Taala mustahil dan apabila Allah Taala bahagia ke sifat karena menyo Allah Taala sifat yahtad ila mahallin yaqumu bihi payah pulai pada tempat mikat ne bahkan dia mahajat pulai pada tempat mikat karena hanya mungkin berdiri sifat dengan sendiri id law kana sifatan ladima Allah tatasih bi sifatil mani menyopi terkedi Allah Taala yang sifat lagi nak perah ikut hanya mungkin juga sifat dengan sifat mani dah sifat mani qudrah iradah ilmu ilah sampai terus bak kira-kira ji kalam dan hanya mungkin bersifat bisifatil ma'nawiyah dah kaunuhu qadiran kaunuhu muridan atau kaunuhu ila abnan aliman hingga terhujung kaunuhu mutakalliman bahkan kejadian hanya mungkin terjadi li anna sifata la tatasifu bi sifatin subutiyah ghairan nafsiyah
karena sifat hana akan yang sifat dengan sifat sebuti yang kan sifat nafsi. Tetapi sifat yang sifat dengan kan sifat sebuti dengan sifat salabi mesti. Tetapi sifat hana yang sifat dengan sifat sebuti nah kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Sedangkan kira-kira sifat salabi itu lain di yang tu sifat hana mahajat dengan hana sifat dengan sifat yang kan sifat nafsiyah. Adapun sifat nafsiyah wujud yang sifat dengan na. Dan demikian pula yang kan sifat salbiyah nangko. Sifat salbiyah juga itu kira-kira hana yang sifat salbiyah mana Allah na. Tapi ba Allah dalam bakri hana wai. Allah na ba Allah hana rudau. Allah na ba Allah hana mahajat. Allah na ba Allah hana wiling-wiling. Pakan kejat lagi nyon nilai lidingku li'anna nafsiyata wa salbiyata tatasifu bihima. Sifat nafsi wujud dan sifat salbi kidam bakal sampai wahdaniyah itu dia sifat le dua buah sifat dia sifat le sifatnya dengan keduanya iaitu pun sifat dia sifat lagi yang kan pegah lidingku dengan sifat salbiyah dan dengan sifat nafsi dan dengan sifat mani dan sifat manawiyah. Allah na sama dengan kemudian kudrah Allah, apa namanya kidam Allah. Demikian pula adalah baka Allah. Demikian pula drawazat Allah. Yang sifat dengan sifat yang kana dua macam tanya. Pakan kejamanan nilai lidingku li'anna nafsiyah wa salbiyah tatasibu bihima dzatu. Sedangkan wal ma'ani lau qabilat sifat ukhra. Sifat ma'ani kudrah itrimang sifat yang lain lazim Allah ta'riya anha. Menyo kebetulan di sifatnya diterima sifatnya lain sungguh lazim Allah ta'riya anha au an misliha au an diddiha. Menyo kebetulan sifatnya diterima dengan sifat nafsi dengan sifat mani dan kemudian diterima dengan sifat manawiyah. Menyo kaitim terima sifat yang lain mesti pula bahawa hana sunyi daripada sifat tersebut atau daripada misi sifat yang lain atau daripada lain. Menyonyan kaitim terima sabah lain mesti terima kan lain sifat atau hana terima lain kira-kira yang sangannya terima cid atau terima lain lawan ji kait terima bagi la itu wang cid. Menyonan berhubung karenanya hanya sifat dengan sifat aku. Mame hanya sifat dengan masam. Menyoji terima masam terima keung pi je aku. Menyoji terima keung terima pe pi je aku. Jadi menyonan dia sifat dengan sifat haitem aku. Menyolekanya seperti bakri wa yalzamu mislu dzalika fi sifatil ukhra allati qamat biha wa halum majara. Jangan jiat mameh, jiat masam, jiat keung bataka, menanti terbalik dan muhu panjang dan muhu lain bakri. Apabila lagi nyokam item ujung-ujung akal lazim dur dan tasalsul, ihwal juwahlum majara idil qabulu nafsi fala budda ayat tahida bainal mutamasilati wa huwa muhallun. Menyomenan apabila kaji terima li sifat nafsi maka hajihan bahawa kira-kira ayat tahida bainal mutamasilatin sungguh kira-kira menyatu antara segala sama-sama nangku putih penan masam mameh keung kai terima ditiga balhapu musapat bandung diterima wahwa muhalun menyonan menyokai terima masam hai terima keung menyokai terima mameh hai terima masin. Pakan kejamanan di haiti musapat lima yalzamu alaihi minat tasalsuli laju hana piyo dan demikian pula kira-kira ji mengisah basat wa dukhulu ma la nihayata lahu minasifati fil wujud wa muhalun akan lazim daripada tasalsul dan lazim pula daripada dukhul ma akan bisa jadi temang barang yang hana penghabisan begiji iaitu dengan karena dur atau tasalsul. Panai teman barang yang hana penghabisan daripada segala sifat pada wujud. Jut panjang-panjang laju gede. Menyokai demang jut na jut hana jut orangnya jut singa jut mana jut lain wa huwa muhalun itu juga mustahil pula. Pakan kejut nyan pi haitim fa inna sifata la taqbalu anta tasifah bi sifatin subudiyah ghaira nafsiyah. Karena adalah sifat itu hana diterima dia. Karena pakan fa inna sifata la taqbalu anta tasifah bi sifatin subudiyah.
Sifat ada nama sifat secara pokok. Hai terima di sifat terkecuali kira-kira ji bahawa ji sifat dengan sifat sebutiah nyangkan sifat nafsiyah. Monya sifat nafsiyah ba wujud itu tetap diterima. Pakai keimanan karena di taqumu biha ani sifat ma'ani wal manawiyah yang dah menanya hanjut sifat ma'ani sifat manawiyah. Allah wa maulana jalla wa aqama bil burhanil qati ala wujubi tisabihi bisifatil ma'ani. Menyokai minah sifat nyante minah icam lain pijut. Kai minah lain jisau lain pijut. Bab wate kai minah lain berarti hana li ma'ani ba Tuhan hana li ma'nawiyah. Menyokai hana li ma'ani dan hana li ma'nawiyah ba Allah Taala burhan keterangan yang jelas ka wajib Allah Taala mensifat dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Menyo ye minah fayaldamu ayakuna dzatan aliyatan mausufatun bisifatil murtafi'ah. Kaka Allah Ta'ala itu minah sifat A minah babe sifat B minah baca. Bisa jadi sifat ba Allah Ta'ala hana li ma'ni sabah wate jid Tuhan hana tegak. Walaisa huwa fi nafsihi subhanahu wa ta'ala walaisa huwa fi nafsihi subhanahu sifah li ghairihi ta'ala an dzalika uluwan kabira. Kalau demikian barang tersebut merupakan hal yang sama sekali hana mungkin dan maha tinggi Allah Ta'ala daripada segala barang yang terkedi daripada demikian. Wa amma burhanu wujubi istighnahi ta'ala anil mukhassis. Allah Ta'ala hana mahajai kepada saw tukang pejut ni. Permana mukhassis al-fa'il. Allah lain yang ken derawana nasiratu pegat Tuhan li Tuhan. Menyo Allah Ta'ala ni mahajai kepada orang yang pegat derawana. Fahuwa annahu law yahtaja ilal fa'ili benar so pegat Tuhan lakana hadisan berarti Allah Taala yu dalam pegat hana antara ne pegat nyana menyo yu dalam pegat hana dari pegat na maka gekeun baharu wa zalika muhal baharu ba Allah itu hai terima lakai dina pakan lima arifta bil burhanil qati min ujib idam wa baqa Allah. Menyamanan 20 dan balimang punyon dan pegat alasan dengku lalu hai tim fatabayyana bihadzainil burhanaini dengan sifat nyawa istighnah dan iftiqar dengan sifat dua macam dan berat likut Allah Taala makanya dalah bagi kita nyawa punya ta wujub al-ghaniyil mutlaq. Allah wajib kaya mutlak. Mana kaya mutlak na hana mahajat kegop dan telhena hana mahajat kegop. Maka wajiblah kayanya mutlak, kaya Tuhan hana mikat li maulana jalla wa azza panai kaya Allah an kulli ma siwa wa huwa makna qiyamuhu bi nafsi. Yunan makna qiyamuhu bi nafsi la hajata ila mahallin wala hajata ila mukhassisin pakan kiyahna di istighnaihi. Kesimpulan adalah kaya Allah kepada sesuatu ibtidaan wa dawaman. Menghajat sesuatu kepada Allah ibtidaan wa dawaman. Allah la hajata ila mahallin wala mukhassisin, sedangkan Allah makhluk hajata yahtaju ila mahallin wa ila mukhassisin. Pajan Allah hana mahajat kepada tempat bahan kepada orang bejut, wujud Allah hana perlaya, Allah yang kana hana perlaya. Alam je perlaya kepada apa lain, so pegot dan dari bahan pu. Pajan manusia perlaya kepada orang pegot dan pu bahan, yu galamna je mahajat dan nanti lehna perlaya ke orang lain tukang jaga. Tadi kedi bahan yang kana pegot Allah dalam apa katanya baik nak jaga pakri, patah tuliang tu. Sama dengan hana dia. Patah yang kana juk Allah Taala jawang yang kana juk ni jawab pulang, tak ada hana lain aku. Jangan jidang jawang dalam tubuh itu adalah yang kelim mahajat ke Tuhan penan aku. Mahajat ke Allah jaga barang yang kanan aku. Ada dunia perisa lagi kan, andai kata ne pegelah ron dari Tuhan sabar detik mentang baik ni jaga terus yang kanan, sungguh akan haidin potrai awak tanya. Tetapi laginya penjagaan Allah yang lebih ketat dengan manusia, laginya kira-kira merah manusia yang jaga hak Allah Taala. Sang kira ke Rahman Rahim muslimin hanya udip tu. Ya kajian ni ke?